لێ هەوڵێن حکوومەت هەرێما کوردستانی تایبەت کابینەیان هەم یا حکوومەت هەرێما کوردستانی بەردەوامن ji bo vê çendê ku bi her awayekê be bi her mîkanîzmekê be îtir divêt ew kesên ku çarenivîsa wan ne diyar e yan li cihekê din e ew bên vegerandin bi rêya ew plan û ew proseya ku bû tê amadekirin û her wiha li rêya ew navend û ew cihê ku hatiye taybetmendkirin ji bo rizgarkirina kes û karên êzidiyan ewên hatîne revandin. Derbarê vê mijara proseya berdewamiya rizgarkirina kes û karên êzidiyan ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê taybet kabîneya hem ve min mêvanekê ye berêz Herman Mîrzabek wekîlê mêrê êzidiyan ku ji Duhokê digel me ye. Berêz Herman êvar baş tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 nirxandina we çi ye derbarê berdewamiya hewlên hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo vegerandina yan vedîtina revandiyên êzidiyan. سپاس برای هێژا بڕاستی حکوومەتە هەرێما کوردستانی ڕاستی جێ دەستخۆشیە و جێ فەخر و شانازیەکە مەزنە و ئەم ملەتی ێزدی و خەڵکی کوردستانی گشتیژیان پێ ببین چەنگ و هەموو هەوڵک و هاریکاریەکە بۆ خەڵکی خۆکری خەڵکی ێزدیژی خەڵکی خۆی دانایی شکلێکی یعنیکو ڕێزگرتن هەر هاریکاریەک و ئیمکانیاتێکل بەردەست بتن یادایە بەردەستێوان و هاریکاریاوان کردی ئەوە جێ دەستخۆشیەک و خەڵکێ ما پشتێک و 2014 تووشی vê nehametiyan mezin bûyî li ser destê tîroristê Daeş hikûmeta me ya Herêma Kurdistanê û rastî kabîna nehêjî hemû hewlekê dayê xelkekê bi zevên te wekî te niho diyar kirî jî te çendîn amaje bi çendîn tişta kir îro jî dukî jê me bi navê Basîma û Aliya jî îroke rizgar bûn ew jî cihûdê hikûmeta Herêma Kurdistanê û mekteba revandiya wan bûye ku ev jî mîzaniyet mezin xistîne berdeste ku ev xelke rizgar bibitin. Tu bînî jî nava kampa da xelkê me aramiyeke yekcar teneh dijîtin û sayeta hikûmeta Herêma Kurdistanê ya vê kabîneya rastî hikûmeta Herêmê wekî me dîtî qeyranê mezinên darayî raborî her destîş xelkê me berneda û piştevanî li vê xelkê me kir. Baş e. Rolê Wezareta Tendurustiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê kar û karûbarê komelatî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê çawa dibînin piştî azadkirina wan revandiyan ya mijin vegerandina wan revandiyan ji bin destê çekdarên Daişê û hîna neve bû nava komelgehê û çareserkirina wan ya tenduristî ya derûnî çawa dibînin vê mijarê çawa dinirxînin? gelek yani ciyên ev kesê doktorê derûnî wan yani berdest xistin bû ku van afretê me bi zivirîne nava civak û gelek jê yani rastî yani piştevaniyek danê û quwetek danê bibine kesê nimûne yani nava civaka xwe da û kesanê ekademî derkevin û ew vêca bibine balpiştek bû xelkê dît nava kampa da ew jî cihûdê hikûmetê bûye cihûdê wezaret ya tenduristî bûye gelek kesanê pisporê vî mecalî de gel da rûna dîne her destpêkê û heta niho jî berdewam gel da bûyne. Zor baş e. Hewlên êzidiyan kesatiyên êzidiyan li derveyê Herêma Kurdistanê heta çend hemahengin digel hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo ew navenda hatiye damezandin ji bo vegerandin yan rizgarkirina kes û karên êzidiyan li derve ji bo vê çendê kar asaniyên baştir bihêne kirin li dema dîtina kesekê yan hebûna şikê li ser yek ji wan zarokan ku yên êzidîne destê çekdarên Daeş yan li her welatekê hebîtin. تأكيد هماهنگی هبتن هر کارێکی خێرێ بتن بۆ ملەتێ تا کەسێک دەست پێش خەریە بکەتن و هاریکاریە ملەتێ تا بکەتن و هەم چ معنەوی بچ مادی بتن چ ئالیێ کۆنکردنا زانیاریا بتن
هەکە ئینسانێکی سەرێ چەندێ نەڕازی بتن ئەس بینم ئەو کەسە دەی شاش بتن بەلێ باشە خەڵکی مەلگەلدا سەدێ نۆجی گەلدانەک و دەستخۆشیێتکەن ئەو کەسێکی دەستخۆشیە نەکەژی ئەس بێژم تاکید ئەجندات هەبن بەلێ کارێکی ئینسانیە کارێکی مەزنێکردین ئەفکارە نایە تەشبیرکردن و هەردەم و هەردەم دێ باشیل قەلەمێتەدان قەلەمێکی زێڕین باشە بەرز سەرمان ئەvە ئەرکێ سەرەکیە حکوومەتە عێراقەیە ji بۆ لێگەڕێن و ڤەدیتنا کەسوکارên êzidiyan تعویزکردناوان قەرەبووکردناوان لێ وەکە پیوست نەبوویە سەدەم چ بووینەوە دیفچووناوەیەکێ کریە بۆچی حکوومەتە عێراقی وەکە پیوست ئاوەڕێکی ji êzidiyan یان بژن کەسوکارên êzidiyan ڤەنادەتن ئەوێن ku bûyne قوربانiyê vê şerreyî ما بشکلێکی ڕسمی هەزاراتی جارە و ما داخوازش حکوومەتە عێراقی کردە نەکو بەس بەری داعشش 2003 هەتانهۆ خاصە شنگار میزانیاوێ تێتە هەنداکردن لای حکوومەتە عێراقی ئەو هاریکاریەکە تێتە کرنجی هەرێما کوردستانی و حکوومەتە هەرێما کوردستانیش میزانیا حکوومەتە هەرێما کوردستانی هاریکاریت کەتن ئەڤە یادی قانونا ناجیاتە حکوومەتە عێراقی پەسەند کرد شکلێکی هەتا ئیرۆکە تشتێک وەکو واقع و هاریکاریان مادی بوان نەکرد ئالێدی بە شنگار هەشتی سەدێ یا وێران بووی تانهۆ نەمیزانیەک نەتشتێک نەخستیە بەردەستە ئالێدی بە 75 سەدەی هەتان و ئاوارت مێت ناوا کەمپادانە لە هەرێما کوردستانی دیسا هەموو شکلێکی کوهاریکاریە ناکەتە نەش ئالی ئاوێ نەش ئالیە کەهرەبێ هەموو سەر ملێ کابینان هەیە حکوومەتە هەرێما کوردستانی بێ حکوومەتە هەرێما کوردستانی ئەف هاریکاریە بۆ خەڵکێمەیە پێشکەشکری نەکوان ئەوژی نابینن خەڵکی خۆ ڕاستی بینن و حکوومەتە هەرێما کوردستانی ێزدی جزئەکش بێ چەندێنە و کەف مادەف ناوچێت دابڕایژی و جزئەکشوان جزئەکش کوردستانی نەژێک و نابن بێجا ئەوانشی هەموو گەفەک و گوڕێکا بتن دێکەن فیسەبیل و ئەف ڕێکەفتن و ئەف شتێت بێنەکردن نینە جێبەجێکردن زۆر باشە بەرز هەرمان کەیسێ êzidiyan niha kêsekê nêvdewletiye li ser asê nêvdewletî tê behezkirin di dihan methefa herweha kor û semînar û konferansên cîhanî da yanî guftûgû mija li ser têne kirin hîn weke nûnerê mîrê êzidiyan ku berdewam li welatên Ewropî Emerîkî seredan dike bejdar dibe di konferans û danîştinan da wek gufaşek durist nekiriye li ser vê çendê ku حکوومەتە عێراقی نەچار بکەتن یان فشارێکی دروست کرد ku حکوومەتە عێراقی ئیتر وێ ڕێکەفتنا دنابەرە هەرێما کوردستانی و هەروەها یا عێراقی li ser şingalê jêbecê biketin ku li du sala 2023 hatiye îmzakirin heya niha rêgirî li hember hene شکلێکی ڕسمی لەگەڵ هەموو وڵاتی زلهێزی جیهانی وەک UN لەگەڵ منەظەما UN لەگەڵ سەفیرە ئەمریکی لەگەڵ کەسانێت ئەمریکیت بلەبەرس لەگەڵ حکوومەتە بریتانیا لەگەڵ نوێنەری وانێ و شەرق الأوسط لەگەڵ حکوومەتە ئەڵمانیا مە بشکلێکی ڕسمی و ئاشکرا گوتێک و حکوومەتە عێراقی وەکو گوتن تشتێکە بێشتن و وەکو کریار و واقع تشتێکی دینینە ji ber vê çendê حکوومەتە عێراقی من بەری نۆژی گوتم من gelek carê dijî xelkê me nabînit xelkê xwe bînitin ekş حکوومەتە herêmê û bînitin gel حکوومەتە bes destê xwe seraxa wan de girtî xelkekê li vê derê û destê xwe ser mîzaniyet yan dayet girtîn هەگە tu bêyî no ferq û cudayek wahî ev ku nehiyet ku mêt nava herêmê da wekû nehiya Beedrê û Xankê û ev derê dîtir tu yê bînî mîzaniyek dê texesiskirin ser kesana kesêt wê nehiyê ka çendin ew mîzaniye bo raçite xizmetguzarî wê çendê têne kirin bêyî ferq û cudayî ne lêtirên ku ev çi millet e êzidiya bisilmana mesîhiya ser vê çendê tê te kirin بس بەلی شنگاری ئەف تشتە نینە هەموو تێتە بۆ
حکوومەتە مەحەلیە مووسلێ و لێ دەرکێداژی ئەو چەند کەسێکن لەگەل حکوومەتە عراقی هەندە کەست زلهێزنت سەردا دەستی خۆدانە نەسەری تشتێکی دیار نینە کولواقعی ئەممە چەندی جاراژی ئەف تشتەوێ گوتیەوان نقارن و ئەجنداتێت سیاسیت خارجینە ژوان ئەجنداتە حکوومەتە عراقێژی نقار شتێکی بکەتن و خەمێژی لێ ناخۆتل vê çendê. زۆر باشە بەڕێز هەرمان میرزابەک وەکیلێ میرێ زدیان و ژستۆ دێمە لە دۆکت گەلمە بە گەلێکی سوپاس هەر بژیت.